Juah-juah mau banta karina, shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asada tong i dengan iten diperbadiai kita. Ali bapak nami si permasi ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai si merjudo, oda sadika gegoh. Si bagian ido kelapihan simbadia, imo si tersurat ibas alamat bindu telu, ayat pitu, so ayat 10 telu. Janah nat si bagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pewaluhken si mendok. Tukasipe oda sadike gegoh dene. Tapi dak yiwei kene ngo katangku, janah dak satia taba aku. Sadakala bapa ki arahkan dukana, lako mersodip. Ilempit tanganna deket menutup matana. Ipedateken dukana si kedek imo tangan di bapa naidi. Ipedateken dukak naidi mo tangan di bapa naidi deket tangan nasi ketek. Mengerana mo duka naidi mendahi bapana, nina mo, bapa, ketek ngo tanganku, oda bagi tangan di bapa. Bagi ngo pengaloi ni sodipku, to se tanganku si keteen. Tercerem ngo bapa naidi, ia loi bapa naidi mo, nina mo. Alepa, da ibere Tuhan ngo kade simbelgah, mendahi karina duka si satia mersodip mendahi sah. Oda ngo perlu lot kegegohan simbelgah asa satia mendahi Tuhan. Pelin mengulakan satia genep ari tukasipe oda sadike gegohta. Ibas alamat bindu telu lot tenah mendahi kuria i Philadelphia bagi oda dos deket tenah mendahi kuria i Sardes. Tenah mendahi kuria i Sardes, ido milaga kumerna enggo ngomate kepercayaan di kalai. Mula tenah mendahi kuria i Philadelphia, idomi poji-pojian kumerna satia ngo kuria idi mendahi Tuhan. Tukasipe kuria Philadelphia menghadapi tantangan kan kalai di naik. Igerari ngo kalai, si enggo gabe mengikutkan si bolis. Dak tongo kuria idi mengikutkan kata ni Tuhan, deket satia memema pekiroh ni Tuhan. Oda ngo i persomada Tuhani tukasi pekalai memersan kesusahan deket cubelek-cubelek siroh kan si bolis. Kepercayaan ni kuria idi oda ngo sadi kegegoh. Tapi dak ngo kalai satia sohmi puncana. Mula gegoh ngo kepercayaan ta. Tapi oda satia dinalako ki jaga, gabe dalmah ngo kepercayaan ta idi, bahkan boi gabe mate. Mula dak setia ngo kita ki jaga kepercayaan ta, tukasi PKD, boi ngo kita soh mi puncana. Mersodip mo kita. Meliasate mo Tuhan, kumarna keleng ni atimu, geut mo kami satia iwagasan kono. Kegegohan mo ngo ku pengasangken, dak jamoti mo kami, iwagasan gelar Yesus Kristus Tuhan si peluah kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-jua mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.